Across the world, your full good body radio station. Okoman Radio 97.1. We bring on the best. Krista, sorry, oh, Krista, sorry. Was sorry, am I? Krista, sorry, am I? Last year, now chat. This year is going to be a blast. Krista, sorry, second edition Baso on the 9th day in the month of Easter. I say on the 9th of April 2023, a year Easter Sunday. Yes, a year Easter Sunday. The second edition of the Krista sorry concert in Baso live. Our forecourt of a Christ Presby Church. Our Akropong-Akuapem. Date, you know, on the 9th day in the month of April 2023. Artists on bill. Amanfo, Emi Newman, Owari Jr., A.K.A. Jr., and good year, Lady Franca, Ohene Esther. Kayo said there's going to be a lot of side attraction. MCs, The Boy, and Pakwesi J. Adum Live Band, Epemay and Yum Te. Chumadi, Wapa so ya sing from numbers said this way 0246 435565. 0246 435565. This program is being powered by Okoman 97.1 Radio and Okoman TV. Hey, Krista, sorry, oh, Krista, sorry. Was sorry, my come on, come on. Hey, Chamanasi Ankasa. Are you ready, Asa? Fatal. Jama munyina I'm ready akro and some a chip baako eso na ebra no wie du no Kristo manani so akire soro na waka se agya wonsam na mede me kra me hye na waka ne sa wie no wogya mu na ebra no wie du no Kristo manani so akire soro na waka se agya wonsam na mede me werɛ hye na owie ne saa no wogya mu abusia wie me de wo hye nyame agya oba ana sonson kronkron ensa afemi ma Akwaaba de bedu kron enso achipo baako eso dwumadie yi eya Akwaaba drive de bebo Akwaaba se nunum ne fa ebetumi abone etumi asore so Akuffo news no ewo angel Akwaaba ma 645 ne din kai bon so e de abramu bio yebo nyum yebedi dwa yoka wiase nsem papa ensem bitisi ewo Akuapem nkro ni bi so esese nananom esore eya hu biribi nkro ben ni Okoman radio dwumadie aye kan se Kristo asore ebeba so kwasie dey na artist eba no ene wamonyum betwa agu efi ne ye worship ekopim ne ye reggae kopim ne ye praises wamunyinada babu wamonyum Amanfo Emi Newman Owari Jr. A.K.A. Agudie Lady Franca wamunyinada enyum ne betwa agu ene awie yi anyam ya domo a yebenya mpanyini ene o makasa kakra afa autism ho ani yentra na kwawu ashasi akoyinfo na ba de nezisi bio waje enkomo bon kakra ebaji ani ene listen so ye krado nana kwamuhene adema eye eprede nana me da wase se wakai me ni bi so be kan Okoman DJ Zigibi our duty ene makfa de manishe so pa solo pa kwasi agye nana kwa mempere ebusuafo nyina ta akire
Donzi etienne nachi obaba Yewura K.A.B. Kofi Anson Bafo executive producer edema eye dwumadie wotachire monitor from afar oboa ho edema eye Okoman Kristo asori dwumadie no imidi ni Kwame Ohene Darko Methodist for nyina mrante ne D-boy raised to the power 1 abusuafo ka me ho kan ye ho ne nyina fa dwumadie emraw yani Michelle Bose ene wani beje amoni asan agibio Tabedi nyina hanu teacher for lawyer for carpenter for mason for amuti Okoman radio mamu nyina mu amama yiko mamu nyina Akwaabo welcome wezolo Akwaaba on la rive welcome wezolo Akwaaba on arrive.
Okoman Radio. Okoman Radio.
mama benso nanu masha matamfusu isimeni achi waradi kwache mo yaranya kundusa iradi radi ne hunu adinina ono no hunu subanyina singa saka sabebre isore na huti ponina ena so omadia wasana benso obewe watamfunyina pasao Otodanyina, Ebubu, Obashi Watamfu, Nina. Bomba free wa wakonya so. Now why you Ohene, any Ohima, yeah. I feel so sad. What's not so sad? I feel so sad. Now also, why yeah. I feel so sad. I feel so sad. I feel so sad. Usuba wario. I feel so sad. Now usuba wario. I feel so sad. I feel so sad. I feel so sad. I feel so sad. Subenya bani bio. I feel so sad. Now usuba wawa. Miswachna so sad wati. Ochna so sad. Ochna so sad. Ochna so sad. Benya wayarisa o. Ochna so sad. Now wenya wayarisa. Ochna so sad. Ochna so sad. Ochna so sad. Ochna so sad. Usubeye yo. Ochna so sad. Now usuba waye. Omobeso, yeah. Obra oni pasio, Oma oni pasio. Oma mobra ni sufri mputo mwa, Oma yani sufri, sumina so. Sada nubatina ama po amemo, wanyeni monyamba so, atina o. Ochna sese, na unso, edru so. Wasi, ni run free wo. Wakumenyina fatuya Fisebidia baba no pao Ebisudia baba Ewiya Boni maju konfi fire mo Yansu ya mrebesu Afisa se Ochna sase Nedru so Nyamine kumo Nyamine manko Radine ma obisudi hiya Omobisu diye Obra oni pasio Oma oni pasio Oma mobra ni sufri mpucho Oma yeni sufri Sumina Sada nubatina ama Apama bro Wanyeni monyambia Gasro atina Yeah Afisa se Na usu Enyuma wutie nyina ya enyuma ehyenkura ne pagya ni pafi adumu akwa adumu Fisebidia baba no pa yeah oh on maji ko din fire moi afisa se otna se afisa se na dumu so Afisa se Singa saka bebe Afisa se Orana uti fonyi na na swati Afisa se Baya ohini na usu baya ohima Afisa se Anana usu Afisa se Sami suba sirio Afisa se Afisa se Oni maji konje ya wa Enyuma ehyenkura nkwa na obati ewo Kristo asori asie Na fatuya Ochna se na wenya wayarisa Mawakumenya use wati Ochna se Senyamika wati Ochna se Oya na die woni mremwa na aya ya mami aminiu ma so de ne ne gumu a na wo se ampa Kristo asori e baye kra behwe Kristo asori yankodi agro wo dwumadie na se
Aminu man yankwa. Ewurade Emma who you don't free me oh. Emma something that you know Adechibia. But who fit Christo so you medina sin kwano. Now you don't wanna Dani and Nije. Tear me, ma brosu. Me urade, meni. Yani da so nyina ne urade. Mami woni da so ne urade. Papa woni da so ne urade. Brother wo ye adwuma woni da so ne urade. Wa sha brabo ase. Se wo di aduro sha ase enwie wo yie. Na momo woni da so ye urade a. Wo be wie yie wate. Ani nti na Okoman aduakro enson akiri pa baako. Yafa anyuntufo a wamonyom Kenya nipa de nipa nkran se nyame ya adoma on the 9th of April 2023 Akropong Christ Presby anim ho a mo ba afra se no ba bi ekoe no a yatum nkyene aminuma wotie ma amenwum a ani da so ne nkran hye enko na de brew Atamfo nsu de biara da onya de awurade mi so tie me wo pa kwantue atu awurade betie wo pa yafuna wo awurade betie wo pa university kwa awurade betie wo pa sika bia ya adwuma obetie wo ate ma yenhia ho na ma mi hunyum enfangu yeso me I believe in impartation what me dey obi eche no ati so no Nabia me kam ya metie man se nyame frɛ me medi nkrofo achi saa na Nicodemus mo kɔ na edi omachi na Bra John kɔ na edi nachi na child evangelism for abefa me se yankɔ ya adwuma na medi omachi na matadi fa abefa me aninti bra wodi wakoma bedi Okoman radio Kristo aso adwuma di achi no se yafuru na apa wo ba wo benya Awurade wo na ya hwa wo Awurade nya ye muda ampo wo nya mu asama to ye Mabo Makuma mwazi Medime hunyina Hema una matuwa ye nyumara Eradio Mishawo Mimo Jami muasama tumi Ampo Haba Zemo Arinti ya tunsa de from se Kristo sorry watchna Roman forme Yesu hu adwuma kama na eye Joseph of Arimathea ane Nicodemus mo akope Yesu kurabia kama obisi o eye bakwase matwam ko na se birthday kura ya okai da ya wo no obi na Trufi hospital eno ba fie ane Etiye abakwase mu po ekyese ebire bi wo wura bi esane fi soro ebe fa akwate bi ato ne ho so wodi o kyena hwese ne awiom beye na hwe kwase da se nya ade esi ya mpa sase sma adwekra ye kai Mr. Uradi onya ye muda 2023 Russia and Ukraine to kabeba but Uradi onya umu obehwa so wate Bible say na wa hye na bofo ama ye say won hwe ye so ye mfa ye nan empem obo I don't know Okoman ho na o yere be ho
Basima Yankwe on the 9th of April 2023. Ewo ye Christ Presbyterian sorry da anymore. And to fuck a seer. Bakuna out in kind. I'm a human. Nama to a you mwara. Hey, and I feel a good year. Park Junior, Lady Franca, and a mere mammy Esther. I will free a brew. I feel Amanfo Subeba. Noble and Katia, as to the Nuaji are groaning. Abayado. Bible says, "Mu pajamas, Mr. Matri Dom Amamo. What's in your body? Oh, Nipamu, one ferino, a Bachelor William. I am one say, Afisa say, Okoman Award. Our Ghana New Year Sina. It has a Paja Christo, Shek Christo and Munyama, or Trendo Man home. Oh, pass audience so, Yarabin a douse or Hobbin a douse so, new to one, Sajari Professor Bubuya, Yarian Betuako, Nahomatonia Fahudi, Radibaka Hondo. And Raduni and Daswo. Mami, you're the way back home. Abba, I'm a new man, no. Hey, Christo, sorry, Akropong-Akuapem, Jesus, Okoman Jesus, Odima Pwe, Mobro, Funyami, no Akropong-Akuapem, Jesus, Odima Pwe. Jesus, oh, di mapomo bro, funyame no beka mawoda. It is a bread, moyete, na so cold, moyete, nanora. O kama for Jesus, beka mawo. O di mapo Jesus, beka mawo. Sasembi na tuo. Kawa koma tuye boy. O kama for Jesus, beka mawo.
Odima pwe mo bro hu funyami no beka mauda. Okama po Jesus. Odima pwe Jesus. Odima po mo bro hu funyami no beka mauda. It is a bread mo yedin na so kono mo yedin danora. Okama po Jesus beka mawo. Odima po Jesus beka mawo.
Yes, me sure that the dummy ya. All day I want I die with you. I diamond taxi. Yes, me sure that the dummy ya. All day I want I die with you. I diamond taxi. Would I want in your home? Baby, I see you. Baby, would you make one? Tepe pa me boni mina Wanje mi boni o Wanje me mumu yoyi Yesu donti Ube uche mengwa Au yesu we Into mi inti awaka Edimi dimi unina Mawe rade Ujai wahini ewo Babi asimu Bebu Jimmy Kwan, Tipapa mi boni mina. Wanje mi boni o, wanje me mumu yoyi. Yesu budonti, bebu Jimmy Kwan. Oh yesu we, into mi njawaga, into mi de mi wuna. Ma we radi, yesu budoya. Yes, I would, yeah. Yes, I would, yeah. Bid me home, my Jesus. I went in more. Oh, yeah, remove him. Mary Janada. Bid me home, my Jesus. I went in more. Oh, yeah, remove him. Mary Janada, and in the car, we and Tempra. Yeah, Brian and Jane. I saw you by a woody. Then, and in the car, we and Tempra. Noble and Katia. Brian and Jane. One no so didn't want you. Yeah, Mamma Diagro. Crystal, sorry. Ode. And you went your page our Akropong a brew for Bajiso, Akugwa, Deu, Manfin, Latte, just a popotium will be a Bajiso. Yes, you do ya, Ode. And one dog. Hey, Crystal, sorry. Oh, I'm hey, Mintiasio. Ade, anyumi ya me de, arepete moi. Me de ma ya tiefu nyina. Akosi abombo, akosi ansano. Auntie Bernice, abna mama. Grace. Kwasi flowers. Miliki mi cool. Opim sign. Joe, Kwachi, Salo, Minoye, Auntie Dinah, Mama Doris, Mama Dora, Adubia, Wafayao, Kasola, Benuye, Ante Frimpoma, Nene Hukanfo, Ohenewa, Castro, Yago, Mabahima, Lampard, Ofer Maxwell, Negati, Wisdom Awadeo, Papa Yehowa, Deu Rose, Mante, Fire. Munyina nkoma muwate. Ajay. Iboni o, ajay.
wanhwemu ye etimi tun safra mu nyina yesu ya tun safra mu nyina the Christ asore no eba so orebado on the 9th ebe yedwe mituamu ziki tuamu obedi tuamu na Kwame Mpere kwasie jei Kwame Adi Kebi Bella wo bo beba Donzi Obia Christo sorry ekoso ebeba so life and colored na to fu eba na bi ni o we your friend Noble and Katia yes am Noble dey ba kun bio ye mo Noble dey ba kun bio afi obi asori nya oni ani asa Noble man ko ai fi so mi moi me razi so mi moi me chasser so mi mo me razi so mi moi me chasser go amama mama sembi aya dai Branu yes that is when you mommy Shirami This year it's going to be a blast. Crystal Sorry, second edition on the 9th day in the month of Easter. I say on the 9th of April 2023, a Easter Sunday. Yes, a Easter Sunday. The second edition of the Crystal Sorry concert in the air pass live. Our forecourt of a Christ Praise Church. Our Akropong-Akuapem. Date on the 9th day in the month of April 2023. Artists on bill. Amanfo, Emi Newman, Package Junior, Lady Franca, Ohene Darko said there's going to be a lot of side attraction. MCs, Debor, and Pakwesi J. Adum Live Band, Epemai and Yum Twumhene, what was also your singer? For numbers in this way 0246 435565 0246 435565. This program is being powered by Okoman 97.1 Radio and Okoman TV. Sorry, my come on. Make sure me na si ankasa. Imedi asa, fatal. Intiminka dembo, intimin siriambo, intiminka diambo, bedini wada se. Where you mad is oh, Sorry, second edition on the 9th day in the month of Easter. I say on the 9th of April 2023, a Easter Sunday. Yes, a Easter Sunday. The second edition of the Crystal Sorry concert in the air pass live. Our forecourt of a Christ Praise Church. Our Akropong-Akuapem. Date on the 9th day in the month of April 2023. Artists on bill. Amanfo, Emi Newman, Package Junior, Lady Franca, Ohene Darko said there's going to be a lot of side attraction.
production. MCs Debor and Pakwasi J. Adum Live Band. Epema Yanyum Te. Chumadi, Wapa So Yasia. For numbers this way 0246 435565. 0246 435565. This program is being powered by Okoman 97.1 Radio and Okoman TV. Hey, Krista, sorry, but sorry, my come on. Make sure me Nancy Ankasa. Imediasa, fatal. Na papa no bon kasia yi wonya tisi Akropong to say obati gigigim mami zama Jeremy Krista sorry the second edition no anabano na no bon kasia or the way be so Sege. Okoman Radio. Nyaminadum, oh, Adumarako, hey, Nyaminadum, oh, hey, Adumarako, Namenye, Adumi, Ambo, Adumi, Amamayasa, Adumi, Mamfasiganto, Yaminadumi, Amaman, Adumi, Amaman, Yaminadumi, Amamen, Amamen, Soma said, deny. Myself deny. Or the boy in your face, me. Watch me when you boom at 10. On the new yam, they drum you. Watch Jimmy, Finney. Myself deny. Or the boy in your taste me. One show me when you boom at 10. Or the new yam, they drum you. Watch Jimmy Finney into that movie. I can say, what do no tremble be? We own me. Into that movie. Yeah, I can say, what do no tremble be? We own me. I don't buy no mania. Adumudia Wunyo Okoman Radio Krista sorry on the 9th Ay no one gets ya. I love you. I'm kissing you. I will meet you. At the end, Krista sorry
Crystal, sorry, on the 9th of April 2023, our Christ Presbyterian efi Apopotium Kokoasi Dachi Hanover Barbados Amanfo had ye nyina sada na Amanfo wo bia wama uhumi enchiame Amanfo akafa Villadora honomo asiedu akapon munyinara milikimiku edifa PC achiri honomo akafa Akuapem ebowuram kolate na mo amudi wa me ha no wa odikuro wa ma wo problem odikuro wa fire wa wonu se sasabura wo super coach wa ma fire negative Mario ne yire assembly members ni nyina mu ba Samiyoma adwuma wura Safori Kwame Edi Akosu Ansano Perseverance Gasket Yo, Cristo in the building, yo. Cristo in the building, yo. No one can tell about rock stage, you know. Oh, Cristo as well, you know, the first part where they promote Cristo as well, no kwa. First part where Cristo as well, no kwa. Advert be answering kakra. Ebe you papa sada no. Nya boss stage near the bank you jam na lighty atu say kwa Cristo say yeah yeah hanamafu hanamafu no Cristo sorry on the 9th Hanamafu yakwe yo ayay no pili ah Yesu kokokwe nyami yonwawe esia waka mi yedenye esia waka mayira o esia waka mi yedenye esia waka mayira Crystal sorry. Was sorry am I? Crystal sorry am I? Last year, this year it's going to be a blast. Crystal sorry, second edition so on the 9th day in the month of Easter. I said on the 9th of April 2023, a Easter Sunday. Yes, a Easter Sunday. The second edition of the Crystal sorry concert in the so live. Our forecourt of a Christ Presbyterian Church. Our Akropong-Akuapem. Date on the 9th day in the month of April 2023. Artists on bill. Amanfo, Emi Newman, Package Junior, Ekudia, Lady Franca, Ohima Esther. Kayo said there's going to be a lot of side attraction. MCs, the boy and Pakwesia J. Atom Live Band, Epemai and Yum Te. Chumadi, Wapa so ya singer. From number said this way 0246435565. 0246435565. This program is being powered by Okoman 97.1 Radio and Okoman TV. Crystal sorry, was sorry my come on. Chamena siankasa. You may diasa fatao. Yesu koproko nyami onwawe. Yesu koproko nyami onwe. Okoman Radio.
Yansha Yesu anke mu bidi anke ya mobo ka ya pura no na hanamafo e ka no Obed nyamishira opi ene Obed obo production no papa Chief Obed wo bo production no woni Zigibi aniti hanamafo enso eba last year hanamafo bae mami wansada wo jina ne naso papa because Abraham was school na ebisa say why do you stand? Me say I stand on my fingernails. Some me say fingernails ni ya moyere. Let me say me nsane me nan nyina kan bomu a. Ma me ni janna so wo ya 12. Jame ya adomu a on the 9th of April 2023. Ibi ehia mu ewo ye Christ Presbyterian abobo no ho na dwumadie no eba so. Christo sorry, was sorry ampa. E china ye nyina mekọ. Methodist for ye ko Roman for Damase. Ena ndam bisa wo say Judas any Peter why na ya ade pa na enne ye bedi nkomoti ya wabi World Autism Day na e kwase day twa mu no na ye maamenom Auntie Clementina and Mama Ernestina wo nyina be pio ha we Tina ai we ye clear na we ye nya kabo na sade nyina tumi akonkan na wo mu abotre papa na autism no was spectrum disorder. ASD is a developmental disability caused by differences in the brain. And that's yena yaribi. Uradi nyakopon. Yena yaribi. And then no yaniya mamunu ba twem komo. Na yahunu pu masiribire. So obi ba obia. Onya ne den kwan be na faso eba ne ade e. Entity no to say na de nyina tumi akonkan kama senior producer Walandi se kuchum ade nyina tumi akonkan adwakru so chipo ba kusu nie ye nwie ye Christo asore de rubo no ye nwie enani o chena de da kope memenda e bejum e osoro ho bebia utinu oi Akropong and Cancer Christian Resurrection Papa Michiao. Sansuna Akropong Evangelist Dr. Abuofe ne Patmos team no nyina no Michiamo papa. And sorry amu Akropong-Akuapem nyina munya mo menhia mu. Last year mo ye mane ye fe, Mr. Afio so ye amana ye fe. Me ma me nom we dey my sisters kra o. Me mama ha. Yeah. Auntie Clementina me ma menhia first. Oh Barima can crack. I want to say, some minty we eat Barima. Mo. Now, who are dear? Mo. And Mamma Nassina won't swear. Namiado means me. Oh, dear, ye did stay here. Or Chamber, sorry. I sorry, praise. Hey, Mamma Nassina won't swear. Means to praise be. Praise be. Hey, me dear, my comment said this. Yo, I mean, touch our chat at the Quakwana. And I chana we acquire an institute no we fellowship black and white my own way but tuntum yo jam de kokoro no and am biam me say ma kwa ba do kron so chipo ba so good I see kwase dey twa mu no na ye World Autism Day say metwa wo ho man ya no obi antem nkan say metwa wo ho good yenhwe autism no de ade ben ya yemfi asemfi mama Ernestina eso yeah okay so ye kan autism na yare bia e kan adwene no onipa no adwene no benyin na aboa ma wadi nkita ho bebre but say yare autism we wo ho a ma adwene no intumi nyin nu pempenso a ese edu no inti woni nipa ho nkita ho di e ka echi kakra ene woni ye kakra bi no ne yen kakra bi nso etumi ka echi eno ne autism no okay na etaka ye behu se obi wo bia fiti abofra na nya 18 months eye afe ne fa rekọ no na obesate ubefi ase hu se abofra no owo yare autism no bi obi tumi kwa akodu 15 years ansa na nede asha ase ama wahu se
ebi ewo ho otimi kwa akopem 15 years ne kasa ne ade ne na ba wie no na fe niema na start etetew na achi na wahu se bia yare bi se ewo ho o kasa niema tete na achi no niema bi sa nia ebema ye hu se obi wo autism no bi no eno ye ne medical kan se ni nkita hodi di ne se uni obi gina ho na mo rebo nkomo a se o hwe nipa nanim okay na wa hwe se mo ani nkosua no ehia onipa wo autism no woni ne di nkomo a mo ani hu se na adwene da baabi na ni da baabi efe so na ni je asema de ba fia ese utumi hu se na ni eje se areho ba fia ese ne reho ba sa nipa we no anije ba fia areho bo nsunsuni bi anim okay anije bo areho bo nsunsuni bi anim Ote no a me bo mama Nestina Trankakra Auntie Clementina autism for oya mo from Nsuba no na ye wo ahodo mioni ye wo ba kwa ye friend Down syndrome ana ye wo autism no it's mostly no Down syndrome for the day no wo peculiar features one na who ase wenim no flat one t shape ne pepepe wenim ne hands one what me from sensuma ana autism no so gina baby ko a o find no ho say be Akroko a woman about one to ning na what me refer one to us send mo kaka dey say ye nyina ye victims so cause me madam fu bia ono no me some question we autism no account IQ na intelligent quotient no mama Nasina ni etene se esuno bia ne de obi wo ha ebeka ninkita hudi nanso na adwene no wo ha otumi de ye book mu niema ensu na ebi wo ha ni social intelligence no inye inti ninkita hudi inye so the book man na obetumi aka book no aye niema no ko ebi wo kro hu dan so nya boss pe onim de dawo inti hu se intelligence no ye wo mu ahro okay inti obi ya ne etumi ka no baby a wonka me ma hye me kura ne se asemba fia o se opanyi bi ho no ma usuapanyi bi ho emfa ne ho obi ewu emfa ne ho bi ko ware emfa ne ho ono so sa no na autism ana mpacho da bi enye no kwa ne betumi agina so akese obi wo autism okay niema bebre ka ho mo kaka bie mama Nasina Clementina kabina me ho adwuru me nia meka ne se eye ye nipadua ya ye de ye bibia adwene na ekita nipadua no ni enti ama meka sa me movie a little away from autism ne say papa bi o yi movie o ta ka se bi se adwene nya nipadua ne bre ana sisubio say adwene no nya nipadua ne bre because ye nipadua ye will be a friend say nerves enti ansa na mehu watade e sha metimi akasa atade ne ye brown adwene na be masa signal no de aba ani no ho na mehu say ade e sha o ye color yellow ana say ye black eno na say bia o ye aduane na say o don sa koja be prompt o say oja ho na okwe wo don sa ko ho ebe de ben ebe show enti say ba adwin mu hawa ye wo bebre wo ho ana say ni adwin mu haw tie ne one size and symptoms necessary but kakra bi na differentiate between say we were autism, we were Down syndrome, we were depression, we were psychosis, and I say we will say inti yenti mi gina so nka say ebi onipa no ne renho ana na ni into autism ebi ana ye depression ebi ana ye bibi foforo inti until say onipa ne beba ama ya access ne hu no yenti mi gina ade ba ko so ye ne mama me ma hye me kura say ni jeba na okay science ni bi ene den ante na sina ebi ni say kasa no kachi yo obi wo ho nso a kasa no beba o kasa won hye da anti ni ye obi won so kasa won ne bonko ma yete se ne a oritu jo ade na sina to bo asio se ase wo dwane dodo to bo o se ase kasa ne kachi yo se o de ase ejiva so obi stammerer e betimi aka se autism mpacho da bi se me kasa ne kachi a won se abofra ba stammerer ne che obi opododo yo okay abofra rinyinga e wo bre a so kasa na se bre a o kasa no du na se wan kasa na twem e bi a eko 3 years still kasa na ma 4 years ma 5 years ma efede ebe ko na ebe ba no nso no
Oka asem ba kra je se wo wen waso ansa na wate asem ko oka ana se bi wo ho a eba kra na sorry kasa oka ne kasa ne mu no wan hwe ye be wo se ori tudwom nso na okasa okay ne kasa ne mu na emu na ho ene ye ntem so te se dia ori tudwom a eba no saa na kasa ne te ena efe nso obi wo ho a ontumi ntena se am friend time so otena se a ne ntena se ne ontumi ebi wo ha ne kong so esi so ne kong ne ntumi nyina so yie otumi konanim na se nanto ne reba kra nanto ne nye papa ai se onam wanyi ne kra onam na ite se orihima hweje se tembia wo boa no ansa na watumi ananto esi nanti Clementine esi ebi wo kra so a omutumi nsere aw se yes senior mama can on say eyeball say etimi eyeball to eyeball good and ebi so also I say o stretch na so one stretch and chira back and so ebi on and also ebetimi aye bia ba ade ba ko e wo sa mo friend say ye ka omo attention span na to say bia kaye wo dem ha say wo hu paper ya e da wanim paper ni attracting attention span ti emfa ho ne nya obe say enwum na obebo so this card dime bag ma besia so meji ana onye bia paper na nani ye de ben e wo so nti nya wo re kan de nye ho kra na otie pacho ya ti asesa ana to send na Mrs. Kan wo kwan a wo fa so ye nwade mem say beginning no ka so obi wa ne IQ no wo show pa obi won so a ne de e wo fem so obi wo ho ati say bia oya bofra o ma na de say on shisha ana say bia anka ya ba dem asanya nkunya isisi ha say ebi ono ne mpene sa wodi nkunya na si ha say on hihye ono be na ade so be hihye akoni say nti say ejuma bi na odi ama ne say de bia wo so ya sanya wa hihye no ne de bia sa na obe hihye ti so oba na say wo yi ba ko afimu a ha no on pene sa because sanya oye na ade ne sa na wo so ye ne de bia yo antena tina odi be ka na fi ye hwe say ni treatment wo ana Bache you. Okay. Efe so nia me de beka woni se won adidi ya hometew. Ebi wo ho a nia ya monko na obetumi because adwene no nkire ne se bibi ba na se ye kikire wa e se mewe. Mi hu ohun se dia obemene. Efe so wo abufu pa. Autism for. Yo wo abufu. Inti se ade no ohia de no bisa wade no a. Na mo ntumi amfa amma no a. Na ne boafu obesu ha hosa onim debi wonti debi ase intimi hia de na maka se mepe we no watumi a kire se ade we na mepen ese wonyaman eno kan bi ena fe nso wontumi ne wonam fufu inni agor se mo frare nyinga ye wo egor a mo frare nyina ehie e wo time bi a mo frare dua ne nku abetena se ne wadi agor ena wo time bi nso ese ohun se o menamfo ho ese mi ne wondi agor ba wondi wonim eno okay wonim participation wo group bia mu ene na o se o yo wo fo a o ma oni ko ba no bra odi agro okay yo ena fe nso abofra ko school no ba odu abofra nyin no odu stage bia so ko school ba otimi fa ba no on ne na fofo na nyina atena se ene me na me teacher na I saw retrade and your friends say pretend play into obey no to say opanyin bia wa hu no no wa ya nwuma to say wa ya ne nema to say opanyin ne ye pepepe saa di we nyina no wori hu bi wo abofra ana obi a owo autism nimu na me wadwumi hu te na me kakra ade okro son achipo ba ko so ni ene ye ne ye mame no mo anesefo Mama Clementina and Mama Ernestina and yedi a young como a autism ho na baby I do not just say o sha de mama kranoa o muntu me just say no no pen no oba no ase sa obesu ha wadwene sa na mama nhwo yetumi etreat ana Mama Clementina ne ye beka ni say o how bi e beba bia se ye hu ni ntema ye wo mo a ye de boa nipa no ana esign say omo special needs ninti no ye hwe ba bi o nipa no atosima wo ho no na ya peki ho no na afi ya ma ne emwa e won ti obi wo ho a se se na me sister kan ye no sankofo no wade kire ye uhia botre pa because obetimi de 1 year a kire no se na ye tro a keke ana say 1
Huh? What how many years? 1 year. Yo. Esa ni say obi wo ho a ni movements no e ha on kakra ni nti no pencil kra wan hwe a ontimi som nti ese unya ntobo ase na wa kire se de obetumi aso pencil na no nso no adwene no ahode ni wo tosima wo baabi ni nti no wo kire na ebeche ansa na tumi register say yesu ade no se ye ni se nti won ade kire ntobo ase pa nti ye encourage say wo be ko normal school wo mu school ebi wa du krom no ana I show you. The teacher for the bro 1 year. As you what you actually A. And no year, as no be an hour. Okay. Into be take me 1 year, obey to me the 1 month. But unim, and then I'll say, health service for no more year near my be the boss Akropong unim. I do come home. There was this boy. No nim papa and yet me can't boy. He's born, madam, or so born also a and now. Omo say or train the normal Nkrofo into not train was and I'm the no fra omo like normal stream for no also what train nyina and e ba say the boy no e be kwa buchire ni papa so ntimi ni na chenko and you say awfo no nyam ho abotre yo ntobo aboche ye pa ehia won pa okay yo ne say yebre ni so say munya breba na mba kire saa dey because we dey etimi tu bia utikura betimi abofam na wadane akoye omu bi and utimi betimi apem bi se ne amo cheche mu ide utimi betimi apem bi so yo sofo so yo lawyer so yo teacher ni utimi betimi apem bi na autism de no ho agim enti we de ye de mu besi ya ne na se mun pa kwasi nkasa bio mani agem ho papa yesa me pamu na mo topic am de bae no manya interest wo papa ida mase why se mu be chi ankrofo bi a ai ni ebe kan say ye da mo asese mama ya kwanya ya mantem so mama ya kwanya no efe nso ye be pese ye be ka kire obi a say ye wotete kwashi memorial hospital ye hwe won owo adwen mu yare nyina obi a ni ti ye ne ya obi owo yare otwa ana say obi adwenwi mi da no so no pa obi ne nakasa no so oba tete kwashi memorial hospital na keso hwehwe mental health unit ye wo sa mo awe nyina ema obi bia Auntie Clementina kakra me so meka ka ho ne se senya odin kan ka adwemu ha wo ho yetimi tu obia nti se unim obi ana obi wo abusua ma emfere ho eba eda abusua ni nyina ye beka sase mesi free abusua wom ti se unim obi ti senya me sister kan na okosa o ha onima ye be hye se mo beboa nipa no na motu ho anamo ne enya moa ma no na nipa netimi aye esa esi ne dada mu bi edamas yeso edamas pa umbechi ankrofo bia na mucha Auntie Clementina mecha the question mental health nurses ni nyina na sema wo se unje okunu ana oni ho ye becha ye abusuafo nyina okay yo edamas pa why ati ya ne tete question mental health for na twetwe nkomo e fa autism ho kwesi dey twa mu no na ye world autism day asa na mediki aka na Ghana ibe sika dia bo nurse fu doctor fu yenyi sika mo mo ti se yen aye mo ka we kese bati so nya bre ne cheche ne nya nkora ne ho abotre kama hwe ba bi o mo ko school adu kromi onunyafo bi DC na kana koma na o nya car ana o mo de ko na nsen o mo ka no kora se especially made nti ye beda mo ase awfo so am obi no nya men kam ho yo mama mpacho ne meka ka on so ne se ewo asese so obi etu ne ho asi ho de ne wasi baby respite care bi okay asese so yo wo frɛ wo say Albert Havens Autism Center okay nti obi a esansa wo fo ne bre ne won hwe ne nti no se bia ope baby ahome wo de oba ne kɔ a wo be so abofra no mama na wo watumi ada ahome kakra yo da mbo baby mo fa ne mra why panamra Ghana no emwa yada mase anase fo mienu kama kanya menhia mo pa be say de no mo kwase dai ya to nsa afra mo ewo ye Christ Presby anim ho no a ye Kristo asori mo say Kristo ene me ko mo akire ho na say Judas wadwane Judas ye hwe no aye hu no tia ne kotua bills ne ade o chemba ko yi no me de akopɛ ne krabia kwase da osori pa ye kohyia mu wo Christ asori da nanim de to nsa afra nurse fo no mumra amadia sane bi what I say ere masepa Auntie Clementina
ne ante Nestina it must be brave nyamesha mu pa ye twa ho aba ye ba ye beto adwumade so de okronson achipo ba ko enie Krista sorry oh Krista sorry Was sorry amaye. Krista sorry amaye. last year na yo chat this year is going to be a blast. Krista sorry second edition baso on the 9th day in the month of Easter. I say on the 9th of April 2023, a year Easter Sunday. Yes, a year Easter Sunday. The second edition at the Krista sorry concert in the baso live. Our forecourt of a Christ Presby Church. Our Akropong-Akuapem. Date on the 9th day in the month of April 2023. Artist on bill. Amanfo. Emi Newman. Parker Jr. A good year. Lady Franca. Ohima Esther. Kayo said there's going to be a lot of side attraction. MCs. The boy. And Pakwesia J. Atom Live Band. Epemay and Yum Te. Chumadi. What so ya sing from numbers said this way 0246 435565 0246 435565. This program is being powered by Okoman 97.1 radio and Okoman TV. Hey, Krista, sorry, oh, Krista, sorry. Was sorry, my come on. Make Chamanasi Ankasa. Are you ready, Asa? A fatal. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Officer! 97.1 FM is rocking. We are blazing. Super. You gotta shake it over there. Shake it. Hey, Yes, Jewel. Thank you. baby. And my idea who talk of flow, eh? And be safu when you are young. What I should ever say, from what you know. What a calabat. You gotta shake it over there. Shake it. Sambo. Who be yeah? Who be tough? Yande, yasuruko, suruku be yande, yasuruko, yande, osopo kasi, yande yo. Oh, mama baby, osopo kasi. Get up one more time. Ooh, BDA. Oh, God. About one day. Believe. Kwame Masubu. Na. Yanda yo. Osubu can see my Yanda yo. Yes. Ladies and gentlemen, because of my hand, you know, if I'm playing this song, we have a special time for that. But I'm going to demonstrate a little bit because of my hand. You got to watch me? Hello? Okay, check it. Look at the back of me. Sir, you got to see.
Yaraba Opemo. Shapo! That's so be what's your friend then? Shake it there. I didn't want him. Only a sister, since I can say, about some December, where I want him. But when I want to want something, I'll be to myself, be not judging them. I'm not going to make what's in it. And I want to say, what did you do? Oh, dear, baby, don't fall. Baby, yes, you go. That's one of the dirty. My baby trees are for one. I'm a woman with him one to know. Uba was I? Me can't get blown all day away. We see me down, my one for them out. It's if I walk to my mom, yo. Oh, I that way. Good. Oh baby, also look and see my you gotta hear tonight, hey. You will get the punishment later. But don't you want it? But to me, but that's my feet. Uncle Fuba, come from boy. And you're by man. Mention of Fuba. Mention of Freaky, no Libana saying, yeah. Salon, Waka, they would have to do. If after that, they would have to do. You will get the punishment later.
way in park, or you be back on this show. While on Amanfo, on this show. While on in your po, on this show. When you're baby, say, Baba. As a big night of my guy. Do some of that. Already on the center of home. Waka, you don't button on your partner, say it, yeah. Sorrow, waka, they put that to my do. Live after them, they put that to my do. You will get the punishment later. And you know, I you young woman, a man, no one know. Why do you there of WhatsApp? Not town. No college. I worry a year. No, it's a watch. What's pulling down? And you mean there? Maybe look when you know us, our brother best. Tamaha on the baby. No, this year, let you be said. No, why then I go away. Last year, this year is going to be a blast. Krista, sorry, second edition Baso on the 9th day in the month of Easter. I say on the 9th of April 2023, a year Easter Sunday. Yes, a year Easter Sunday. The second edition of the Krista sorry concert in Baso live. Our forecourt of a Christ Presby Church. Our Akropong-Akuapem. Date, on the 9th day in the month of April 2023. Artist on bill, Amanfo, Emi Newman, K.A. Jr., a good year, Lady Franca, Ohima Esther. Kayo said there's going to be a lot of side attraction. MCs, The Boy, and Pakwesia J. Adum Live Band, Epemay and Yum Te. Chumadi, Wapaso Soya Singer, from number said this way 0246 435565. 0246 435565. This program is being powered by Okoman 97.1 Radio and Okoman TV. Hey, Krista, sorry, was sorry, my come on. Make Chamanasi Ankasa. Are you ready, Asa? Fatal. Say you can say Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet. Nan the senti, what had the Yarosun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine fire, Manumbi, Tina me do one dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet Amanfo dancing, and a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono, a bro madring, and a mentias so, and mud Dominion Herbal Powder, and Pau de Biarada. Someone at the Hono. Dominion Herbal Powder, and once one you will sue share will take up. Now that trick to us, Biagumu, what fancy Yanum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and in Quada when you feed me a little one come home. Dodua 054 315 8195. FDA, Aji, a gradient cratui atum.
Oh la la! Ofla Construction Limited Company for sure. Kaiser Ofla Construction Limited Company in Penny for say. And yes, cement in the blossom kunu waton. Ubomodia do any trauma share. Gubenya a building equipment. Ah, some person to call site a woodwork. Concrete product. Amanfo almost supply a war anya. Amanfo bibi biara wo pebia wo building site wo. Kaiser almost so dia into real estate development and so it would no person who pejan in tempa. Wo fra Ofla Construction Limited Company. Go bejo so for any chino bosumasi Akuapem. Monochrome Akuapem, Koforidia, Asunjay Junction, was Sabeka Ofla Construction Limited Company, from I was 055 295 7198 0594 635656 050 280 8992 and 027 9012 Book social media handles in Ofla Construction Limited Company, was Erekomo, Kaisamu free delivery, baby. I will be and phone, Yedebeko could down tempara, saying Ofla dia and you are not building. Kayo, say Ofla Construction Limited Company. Your property, our priority. Our priority. Okoman Radio. Sorry. Was sorry am I? Krista, sorry am I? Last year, now you're this year, it's going to be a blast. Krista, sorry. Second edition, so on the 9th day in the month of Easter. I said on the 9th of April 2023, a Easter Sunday. Yes, a Easter Sunday. The second edition of the Krista sorry concert in the so live. Our forecourt of a Christ Praise Church. Our Akropong-Akuapem. Date on the 9th day in the month of April 2023. Artists on bill. Amanfo, Emi Newman, Kake Jr., and good year, Lady Franca, Ohene Darko. Kayo said there's going to be a lot of side attraction. MCs, Debon, and Pakosia J. I don't like band. Epemay and Yumte. Twumhene, what was also your singer? For numbers, this way 0246 435565. 0246 435565. This program is being powered by Okoman 97.1 Radio and Okoman TV. Hey, Krista, sorry. Sorry, was sorry, my come on. Chaminasi Ankasa. Imediasa, fatal. I've got a date with a lady, but I've got no pain in my pocket.
se situé any award in a sample me mo back of it na didenti back of it be ya atiane kumi on the adide back of it be ya one kumi back to focus back of it be ya one kumi on the adide back of it be ya on one kumi back to focus back of it be ya on one kumi. The next 7.1 FM is rocking. Oh yeah, blaze it. Okoman Radio. Enra na ye miame mami sisi kome. No kafo. Ye ura George Darko. Na woda. Anope ba Lucky Star no money ade bomber na ne ade. Na happy belated birthday. Enko enfama. Sisi ane Mr. Ofori. Owo Germany. Somo awoda papa. Join the buy ne. Yamo awoda papa nyamisha no ntin emfa nkyere o. Enra no pasona ayewura Kofi Boache. SCP Kofi Boache. Ono so nya 60 years na enumu ano de ba homjim. Papa ya wani IGP ne de eheme papa. Nene accident mako miensa na asi wo memanim. Baako asi wo tobu to ho. Ka omu di finkran eba mami bi akofa ne force bail. Eka de ankakai eja to mu. Na so nyame adom hweyensi. Every station here ka bi fin o. Mene pa kwasi gina ho woti ya ne bam na bom eno so bia empra. De nyame ase.
se obia empira no obia enfiri mu anwumre ya DJ Zigibi Fox United for omkobo yonkofo akansie wonsawam eno so eno de na no hikakra as ye hwe nyame so de sabeto players ni nyina so obi enko prapra no odin no bi tun kofiri mu yase Ghana hiom nyina yase abrante no okura ka no ne wadi 18 years ana oye under 18 ka na automatic na egia or license ya na owobu on ma preventable when ka ma asem se ngosra wo so a anu je se konya lord kwam se ka bo me na mehwe na bi o impremprem de yatuwasim daddy lumba OBM say the Obia Jimmy Abosobekani say right now somebody has collected me plus Obia Jimmy Aboso Zirashime now partner now pada asokafo ni nyina asokwa ne kwasida akone mrante no mate se musimu kosi akan mokomobo na mo commentator me wo ha na mo invite me ebe ye ni maheti rap doctor okwa sorry rap doctor okoto fufu rap doctor Krista sorry jumadino ebeba so ewoye Akropong-Akuapem on the 9th day in this very month April and ebaso Akropong-Akuapem kwasida yara anwumre na rebaso na no kwasema ewomune se ya to nzafra into fupi matipi na nka noble nkatia oreba noble nkatia somimwa merade somimwa mariase anwanwa samu me urade Nyankopon Amanfo ene Christopher Adas ni Paris nyare sum nyame ye enenti amanyame sum ayede adunti na yertiasi ya enti ebeye de papa ye nyinara ye mra na emede Nyankopon ase mi se enankuto accident abiesa se bi antowa eyewurade enye wa experience me French ama chef eni antibenisi amu brackets in na me fa bi suma obrempon kwaku trial akosua sano mamu pomade ni nyina kwam Taylor anwumre meba ho anwumre se de beginem e wo be passe passion week la na ni wo mu ni se kwesi bia hotel se me kan say Easter Sunday no live band music better film kwesi bia hotel bebo nyom papa Unim kwesi bia hotel a me chere bia ewo Akropong-Akuapem Barbados Quantimpon so techo chain ne fi Quantimpon so ya na obutu kwesi bia hotel is a luxurious hotel situated at Akropong-Akuapem in the eastern region of Ghana. Hotel a okwa wani beje ho papa o danga horopi ya wode som mpanyini teacher for lawyer for carpenter for empo yenga yete sa mpo no yeng down ho premium suite and the minibar and kitchenette wom anu junior suite enso so DSTV in the minibar wom deluxe plus and the minibar and nam deluxe mini and so the minibar and nam well equipped conference hall and conference room azugwaine me hu ko no azugwaine kwasida ko sabite mo anfre me aka me dia mamu that's right so azugwafu no be so be dia gori kakra nya me nhira won azugwaine ba me wie na ma afro wati swimming pool so ho of event center for social event na kwasida kwasibia hotel was a live band music to emu amigina papa 4 p.m. na live band na chasi erigori mamu fia burochiri ba Easter ni nyina mfoma ni nkyem Akropong hotel Akropong-Akuapem 0200 083 434 0200 083 434 Kwasibia hotel your number on hotel in the east
Aniachi ubedi ucha ubedi. Ucha ubedi. Then ubedi no. Aye sika. Abuye sikantinyo ni anemiafa huo. Mapene so. Minchi ashali wadeu. Na minchi aye sami yoma wo ebru. Incoming assembly member. Na fe safari. Also a jumewura anso butu ho. Na fe minchi ante Bernice inso ewo aye. Dachi. Star 787 hash ni bomodenga na trabi na obedi. 7 billion honoma. Wade mo kwa benangse oni na onko. 7 billion. And 700,000 Ghana cedis. Yes, I am the phone. No, dial star 787 hash. No, select play now. Now, boy, I know to me. I enter. Ube the wall phone. No, sika also no. Better ticket a huru na. I keep pin no. Pin jana ira. Which me just actual 100 cedis. When nimpo, which actual 40 cedis. Sana perfect D. Now TV now dia which me the 5,000, 2,000, 3,000. Say Rema did for ball Barcelona for 4 nra. You bet me 4,000 na dia go. Na dey net me akonkang the amount. Jackpot near 7 billion. Also change your lifestyle, change your life story by faking your chance today. Change your life story by faking your chance today. Mama dingara na impi mo na dey net me akonkang emfa amount. Yepa adwumayafo intibet me afre 0559 68 99 48 0559 68 99 48 afre 0270 63 64 48 star 787 hashana obedi sikam pringa Mr. Mara ochina Yesu amane hunu na akokɔ na obon kokuroko a Yesu kase okache Peter say Peter akokɔ mom brensa na wayi mama sa akokɔ no hina de akokɔ no hina de Yesu kache Peter say Peter akokɔ no mom brensa na wayi mama ampa akokɔ ibon ba akopɛ small girl bi ko gina Peter anim Yesu afro kan ho se menka ho bi mi se sa akokɔ no hina de asɔde wura de Roman for de Methodist for de ana hina de akokɔ no hina de Judas in the Peter hina na ni papa Judas in the Peter what's a fabaako oyonko se wankasa wa adamfo ya Judas ni Peter hina na befa ne se oyonko adenti befa Peter adenti befa Peter befa Judas nso ya adenti befa Peter Judas se oyonko. Yeah man. Mr. Akoko no bon kokroko na akoko na hina de. And the first question. Question number 2. Judas is character we Yesu man. Any Peter also no so nim Yesu. What's a faba akon se wankasa wo yonko wa adamfo. Hina na be fa no na adenti. Don Pablo se men kanjire we say. Oko kwawu abetifi taxi rank wo ono na rekọ. Enne ochina chi. Akropong on the 10th on the young Nereko. You could jam ageni atu nyuma di asawo. Yeni KK for Nereko. Bless. Kofinti. King Jerry. And afi ahuru nipa huru pia woni nyumto na yeni won reko. Kwawu abetifi taxi rank wo. Don Pablo Pap and Sunday Grill. Yebe makwa ye de papa. Kwawu be ye do. DJ Chorus, DJ Bullet. MC Lekim and I feel MC Wine when you know what be Don Pablo Pap or say boss life go a betifi taxi rank a bed the not where then Nasemaso ade bitumio osukwa anamewo yesiamwe
Dr. Oforisapon. Special eyes, Papa Minchiao. Now, long time no hear from you. Dr. Oforisapon. Nimbo. JDK Aduma Enterprise Akropong-Akuapem. Ufi wa, da bi ufi manfi an ko tutu. Amonokrum. Amonokwa ho na salo wo no. Salo na ho teden kwache. Cement, iron rods in Adwa, iron and galvanized pipe, square pipes, round pipes, angle pipes, flat bar. And na ofre na which I wadwin yi ewia na wachi a sofo. What you say me sofo sofo am she na se no a very reverend Ampem Darko ofi manfe what na ba du krom. Ani ya du krom method is sofo so penyin am she na se. Ise mo sofo no pi. Ebi ya me nanfo, ebi ya me papa no, ebi ya me mentors. Hey. Me say me ready adwuma no. Kiso Yakopon yin hu adi kire me me dae mu say Kwame. Cha ready no. Na me so me de me budget am Yakopon. Yakopon say me mpeka afon, me pe Ferrari. Me pe Bugatti. Akropong say me pe fried rice ni fufu. Obi say play the music again. We are listening to you live at Kwamoso. Okay, thank you very much. Let me send my greetings to Reverend Fianco at Kwamoso. JDK Aduma Akropong-Akuapem sharp care funi mutete kwashi Memorial Hospital ni mwa. Adansi unyema nyinara na wato no. 0244 4295 33. Hi Pony. Mr. and Mrs. Warlord Michiamo. Afi George Asare nso wo gasem. Niye ni sumina suwa mingamu. Na konta kwa me sedega Michiao ono yire. Aha. Oh kanfo. Abiba adokantia ya mi do. Abiba asa da bia mi am tu zampa. Save maseka gra. La Dekna Graceful Enterprise me kan we sing. O padi bia o de plastic it's the plastic bowls. Plastic spoons. And then my friend one way ya hometo papa. And the autism for background me mu ya hye. What me the bowls ya obansa na wa abọ no. The modern na ko La Dekna Graceful Enterprise for share na koto plastic uni ma nyinara. You be fufu be tum ni ode nkwang be gum ni ode be guare. And my friends on fan ko school boarding house ni ade. Soup bowls, bucket and plastic bowls. Tissue papers, napkins, clinch films, aluminium films, watermelon sticks, toothpicks, kebab sticks, sanitary pots, straw and a Ziploc bags, sack bag ni na will be. La Dekna for Latte Junction. Say wholesale and retail modern after 0201 72 40 24 and after 0265 089 010. La Dekna, everything disposable, everything plastic at a crap price.
now sake me. Now boy no take me. Me new pia now hide me. Now dog stay back me. About the say now flash me. Me do space now base me. We shall be base now tax me. Give me space now rush me. Me beam him now partner. No. Me pem now pada. No. Me chim now pasha. No. Because she now paria. No. Okay bra na maswaya sha with the abaku so grapos. Hey, sasu kwa funu wori money tami pa ni na mi chia su kwa funu nyina. Ichia eye nana kontini bwa Fransa area ho nyina mi chia mo. Mi chia mo albefa opare bia mu fi ho no mu kofa junior school ho kofa koko ase kwa mitoferi ho chia mo ya go everywhere. Just kwa fumu you invite mo ede ko Kristo asoro dwumadi na se was kwa funu board no wose nyame ya de mo ochina nondu na mokobo park benso. Which park are you going to play the football? It has become joystick. Blue Man, thank you very much for listening. Mario and wife. And fame and Kasa Moka for Minja Fame Mamunin Africa. Happy Easter to all of you in the listen right about now. Thank you very much. Now, Mr. Akoko no bongo kroko no. Akoko na hina akoko. Peter day. Asori penyi bi day. Ana afi Judas in the Peter. Judas ni Peter. What's a faba? Ko se wa down for hina na be ni se wa down for. Peter na Judas. Obe chire mu ni enti. Hey, me love you, Captain retired. Michiawo, hey. Captain retired, thank you very much for remembering me. Na Adrena does a matron report. Hey. Then I was saying, yes, then I am Mobi. Yakayampa. Da bai. Zeminye. Nami ya Mobi. Yakayampa. Atu adapa. Abraham mayi madwuma mu manya adwuma foforo. Abraham mayi madwuma mu manya adwuma foforo. Akosu ya bombo owo boutique. Wa fa me say second secretary. Aje. Abraham TB wo perseverance or friend Prince obepon on the 6th of May. Prince o. Abe boy awati. Enti yanko 0551 667755. Mr. Oba obechia wo sofo ana osofo asori panyin bia wonim ne say elder say deacon ana deaconess Roman father obechia ne say yeriko Easter yo china kono Easter 0551 667755 0551 667755 0551 667755 Nenfa eyiso entum enfa emma enyina ye ho 0270191971 0551 667755 na fi obi aba homa no sunti yanko ne nchen Hello. Akosu ani ana Davio Odukronio. Hey, Chief Professor Dr. Emeritus Odukro awo to baba sramesu wa mada. Meba mama me ya den ama mitina me nya kwa ma na. Odukro, wo ya adwuma ben? Me tonga de wo adenya. Na mi sa wo sefunu. Dabi ene de. Na person na na e jai. Na wo ya adwuma mo akire wa hu. Okay. That we be doing komo. Okoman yo. Okay, manu ni. Good. Question na ya bien yini nyina no. Akokọ no bongo kuroko no. Hina de.
Oh, me get this I buy Akropong for day. Akropong-Akuapem. But you. Okay. Yo, Judas in a Peter. What's if Abakun say one casa or young Hina na befano? Oh, when you know why you po. When you know I pet. I said, Judas years mine, Peter to ye in the mind. And this Akropong-Akuapem when you know what will you are. Do pobi yourself. Oh, that be made in pobi yourself. Macra, Chiobie, why? So you must have penny be a no Christian Ibichiano. Oh, maybe Papa Grow. Okay. Also for Papa Grow. I'm not ready, suffer. Okay. No, friends today. That is suffer no. Yo. Takwafo. Me that's also for Akuffo. Yo. Hello. Audition Benny. Captain retired new. Hey, Captain, I can't come here. You feel dinum. So I'm going to put under this thing. What do you say? Okoman Akwaaba. Christo, so say no neko. Consider. Yeah, consider. Oh. Me de ntia kese bema. Me sofo Reverend Peter Ata Ufuri. Edu Mensin Sofo. Okay. Yeah. Nothing. Me de me anka mefa Judas. Mefa Judas wo. Chiremwe. Yenti a mefa Judas ne say Judas en yi Yesu ama. Anka yen nya boni free. Okay. Anka yeri nya boni free because se menyi wa ma no kwari biri ndedi wo bedi. Ya me cannot say. Assembly na me say. Menyi nipa ko na na mo ne so na asem ni si ni ama. No kwari biri yeri ngu no kwa okay. Nti me hu from fear. Okay. Ni na. Na akụkọ ne yahe na akụkọ. Akụkọ ne de betumi aye me di o. O de. Me da wase why. Captain retired. Obeku nipa. Me da se. Yo. Hello. Hinani. Pacho friend Enoch Badulu na friend Kotoa. Kotoa. Uye. Baje muye. Kotoa kaza from Chelsea and Real Madrid. Abajo we fe Akropong. Okay, Akropong fan of yi. Akuffo Road yes heya. Baje. Yo, Kotoa. Hello. Je monsieur. Kotoa. Hello. Inani. We papa bu atini o. Asafo bu ati. Mini. Hello. Na huye. Onyankopon bu ya sin adum. Akumani o. Ukapana no. Mo saya bomba no goribi. Me kan bi na. Okay, what's it? Akukwahene na be di eti. We assistant Akukwahene. Yes, number 1. Akukwahene tukwankwa burichiri a o na obe Akukwahene wa. Oni wa mena no. Mesi o tukwan ngaza oni ho masa. Masa. Na huye de. Nyankopon de no ye. Na ubechi osofu be. Oh, mechia most of training Apostle Dr. Prince Hammond. Okay. Namakan echia Reverend Dr. Nicholas Apreciation LP Congregation. Wachina kwa sorry yo. Na akụkọ hina akụkọ. Akụkọ ne dine Judas akụkọ. Judas na akụkọ wo hu. Na akụkọ. Na Judas ne Peter wo se fa ba akwen a wo fa hina se wa adamfo. Oh, mefa Judas. Judas na mefa. Tirimwe. Ezan say Judas yi Yesu ama aka Yesu ni nkwaji. Oyi ni menji na mai nya nkwaji ne edaso yeti ase. Okay. Nti mefa Judas. Okay. Na wata asukwafo mu kọbọ ball. Iwu ye gina mu fa nya ya duma ochina. Mo na yefo pepe. To bo ase mo na yefo. Asukwa junior na asukwa senior. Mo ya mo ho.
Yeah, yeah. When say I say you if you happen to matter what you say more compassing. Yes. Now so I don't care any do say crew so. Okay. The person you chire mo friend say we and okay. Okay. The crew so. Anopa nundu. Okay. Pepe e wo PC park ne so. Yo. So when I can you. Yati. Akwanya ba mu ya yes kwa ine kwesi da ko only yen captain original country. Kwesi da ko. Kwesi da ko. Me da was why. Wiki kidi be bad dey eyego. Genius ni won tintim. Me so for buati. Hello. Hello. Yeah. Okay, hello pena I say yes you are sorry if you ufum. Tell be sorry. Yes you be sorry ampa. Na hu ye. E jana do me hu ye. Hello. Hello. No, where did I over be this? Is that the journey do ye dey abatrase mo ni nyo. Na hu ye dey. Nyame ade me hu ye. Okoman ni o. Akuffo no. Say Kristo asore no beba. Pa show you. Me das nyame nhira papa. Afi akokọ no hina akokọ. Akokọ ni dey pa show me ni mo. Okay. Yo. Na Judas ni Peter, what's the fa ba kon say wa adamfo. Be fa hina. Judas say nga wenyi Yesu amanka yinya nkwade. Do the ka be fa Judas wa adamfo. We na ema yinya nkwade nti Judas is okay. Enti Judas wo be ko heaven and be ko hell. Ende ni duwa na yebe. Say Judas nti wa je nipa nyina nkwa. Dani bedu so no go no che janse ni faso. Mo. Judas do have in there Yankopon problem. Dani bedu no che janse ni faso. Yo. Na wonga wo je se wo ye papa ni momu no. No Dani delfa wo hu. Yo, Selo, me evangelist Selo. That was it. Oh, Selo. Mo Selo nchi Akropong. Say, okay. Obi aba homane so. Hello. Hi. Hinani. Hina. Benis. Hey! Sweet Fantabiero. Benis. Benis uye. Yo. Dachi Akumani o. Ofiepe. Sakwasi da yano nekwa Kristo asore no. Yo. Benis akukọ ni ehina akukọ. Akukọ na enye obi ade. No be ya den o. Asam ka Yesu kai. Yesu o de ka asam keke. Yo. Enti wo hwa Yesu no onye serious. Na bi o serious. So abebu na odi mai. Okay. Abebu. Yo. Now Peter in Judas, what's if about was a wada for hina na be fa no? Misha. Me dan kamen phobia. Adentina on phobia. Bent. What the me fa ba ku. Enti hina na be fa no? Anka me fa Judas. Adentina be fa Judas. Ma yenya obi. Abodan ehwe apepa yem woni. Okay, nti ohwa Judas nti na enne ye nyina ya nyankwaje. Nti Judas je so pa je so be ko heaven wa. No, so ori eno san ni. Nti mi je do say odi ni boni be free. Odi ni boni be free no. Yes. Yo. Na uja osofu bi ana. Me try osofu den dance. A blue Church of Christ. Church of Christ, be every one. Yo, Benis, you better was it. Why? Yeah. Why are they? Hello. Akumani o. Okapmayano. Ode chikonkron beni. Mpacho odisi abranya manie. Hey, sister.
Honorable Abranya Mahuye. Yes, I don't patrol me. Yeah, Onyame de acheme. Yo. Akukwa no hina akukwa. Akukwa no de se me Judas yi Yesu ma ye na be Judas ya na se daddy be si yo. Judas. Se omo Yesu nka ye. Se ne time na de so. Okay. Uje say Judas akukwa. Judas akukwa. Yo. Na Judas akukwa no mo ya ancha nkofo ne ba ye nde. Na ye Judas dia. Judas da was why? No. And Judas ni Peter. What's if about say what down for hina na we fa no? Oh, me no ka me fa Peter mom. Ayo chire mu ha den za fa Peter. Peter, say o mu do yi Yesu ma so no. Ni ono ye ni ye. Say Judas ye so yi ni ma kura ni yakobo na se ni yam. To di nka Peter ye wa hu. Nka Peter ye. Peter da was why? Na unja obi unja osofu bi asore be na akome na. Mpacho no kwa apostolic o. Na apostolic bu ni sofu. Apostolic yes sofu no ye fe na ntiafia. Okay. Yo. Eni o chana kwa asore o. O chana kwa asore. Hello. That's it. Hello. Hello. Yes, hello. Yeah, seven children. Yo, one children na ha me ya. Me network koi. Yo, and chirena children. Yo, me and you made me din share my Reverend Dr. Fred Kwesi da kwa on in the year. And then I saw funky to na. And I'm me papa ina michia. Asafo so ketu awom. Michia abranya man mu nyina. Yo. Asafo so ketu awom wa. Yo, salo. Baby o na ya na network na tetoko. Yo, Judas na abegina so no. Hello. Adeshi be ni o. Obrempon odese amifi ebru awofamisi ata. Borehole specialist. Hallelujah. Ayachia Sam yo mama me why? Chairman of Asonoman A.K.A. no size obi eni ho. Yeah. Why are they? Momo modinga na momfama Sam yo ma why? Na Akropong so de won ese wo de bema safuri. What you say? Bajo you. Yo. Anything. Okoman ni o. Okoman Borehole specialist why are they? Yeah. Akukwo yo ogbon kokuro ko yi. Akukwo na ehina de. Akukwo de misha be ye ma fono penin no ma oto penin enede. Tani na onimi se brenda baso pa na wakai se o be ye medical bi ewo yeju. Nti Roman sofo penin de. Nti Roman sofo penin akukwo wo hu. Yo Roman sofo penin pa na akukwo nen. Unim ni wa hu. Oko Roman. Akukwo no ko Roman na sofo penin no. Aba penin ko Roman. Na akukwo. Okay. What why are they? Because unim ko anyi. Na Borehole specialist wada Roma. E was say Peter in the Judas fa ba ko say wa down for hina na be fa no. Jam no kware nimbi ya fen Judas eye papa. Judas ye papa Judas no de me wo be ma be man Judas. Okay. Tani say wa ya di ye enyo no anga samri ye me ya ba fu anya manzanfo. Okay. Ne Judas I ndo bia anye bi asase su da wa ya de papa. Yo. Aboy papa. Aboy. Enti wa wo de wani hwemu ana susu a Judas sabri or heaven ana or hell. You say Judas again saying heaven akurafe. Unyango heaven ba obey heaven when akurafe. Enti wo je say Judas obekọ heaven ana obekọ hell. Judas obekọ heaven zongo. Okay, yo. Na chia wo sofo na yankwe. Me chia me sofo na se sofo e fa no wo asori e CPIC. Okay. And e fa no sofo Richmond Asay. And basre fo asofu nyina na mete dia asofu nyina ra. Wo nyina ya masofo. Borehole specialist o ko ka je me se wo we Barima. Wo de Judas be kan din ho.
And say you are down Roma. You say practice make a man perfect. Also for Judas can do this here and why? And the bag me be one of also for your friends today. Also Richard or say. Now see your practicals for Judas can we? Okay, be Richard or say Judas. Also for that was why. That's you, Bo. My say. Michia Damboche or Bape, no man can go to Honorable Damboche. Oh, Betty, why? That's it. I agree. 0551667755 0551667755 now 0270191971 0205818748 na adi nyina tumi akwanka botumi afrafa numbers nyina so akoko no bonko kuroko ansa na Judas oyi Yesu ya ma no Peter okasa wonimu Yesu na akoko na hina akoko na wosi Peter in Judas aba akoko se wankasa wadanfo hina na obefa no obefa Peter ana obefa Judas na meka je se nyame adom akwasi dei nyumre ewo Presbyterian Christ asori dan ho bebi ada no afi se no yekoye na yekoye Christian asori da wa na ne to so ye bi nyereko ne de noble enketia tumani hwe mu frei tumani hwe nkwadai amama momra metia nwa asembi oreba Emi Newman ensoreba jimitata jimikango di fie jojo ha ono so oreba na fi hanamafo na Christopher ados ni panyina resum nyame ye enyama hoodi enyama sika ha mi frima kumem ne waya ma mi doso ono so oreba ye kwasida e wo ye Christ asori down Christo asori ampa yeriko ye anim it is 0551667755 521 no kasa ya 22 ntia ka be say some minutes na ya pon which me do wadwen kire e de aba FM is rocking. We are blazing. I don't
Anti Sunny Edikan ya to munyina mani no se nyame ya adomo a kwasie de ba Christian Sorjumade no e ba so Akropong-Akuapem our Christ Presbyterian forecourt one more I saw down in Chemua baby last year yeah no afi we de atomo nchire hey abofo nyina baby teacher for lawyer for police for fire service politicians Akuapem nyina eba amantam du so no krobia Christian sorry oh kwasie dey M6 Mankasa ana Winnie Abema pa kwasi AJE Yura kebi bebo chidom zigibi obe busy papa ana kwami edi pa solo paradise Wofa Obed Bella ana kwami Mpere DJ Donzi Amo Obi Piara na ntofo eba no Oma bini wo nyame mu papa Noble enketia eba Sada so eneye Yema Ami Newman eba na fe Hana Mafo Lady Franca eba Egudie eba Parker Junior eba Eno Hima Esther eba Motion Goninya Kalbipa And then you remember everyone that you ba and then you remember Mafrodimba and then you remember everyone that you ba and then you remember Mafrodimba Adam person any jewa Adam person amukawa Adam person any jewa Mafro order ye umba Kobi po ekoni sini Kobi po ekoni ye kansla moshi What ya dropping na ya mi ya 7.1 FM is running. Oh yeah, blessed. Fabia Mario Sen ye enkoma no Go and check